malo prebitka zafrkava. Bo že delalo. Ej, fantje, tole gre pa res naprej. Naprej gre med bloki, ampak je skoraj ne upičem, pa bo treba z nogam naprej. Mater! Netka, rok gre naprej. Pasažca je čist kratka. Samo malo se skloniš, pa gre. Veš kva, če bi bila blezava, bi ti še verjela. Dobro smo jo odnesli s tem klancem. Kaj bi klanc? Ja, mi je čedalje bolj všeč. Ne odnehaj, ne odnehaj. Ne vem, a je ta blok iz kamna ali iz blata? Kamen je sam mali blaten. Ajde, mi kako se prvi mak. Lej, ne tope. Bolj poti, pa ne hodi z lučjo prebliz, da se ne zbudi. Kakor se jaz poznam, je to kratkodlaki bilo trebušnik. Ne me basat, še ena pasaža, pa precej blatna. Kaj bi dala, da mi ne bilo treba tle skozi? A ste videla? Kakšno prijetno presenečenje. Mala dvorana, kako te imam rada. Pa res moja dvorana. Fantje, 3:0 za jamo. Nas je pripeljala nazaj skoraj do vhoda. Lep skoraj ne bi mogel narediti. A smo frajerji ali ne? Evo, štrik nas še zmeri čaka. Hej, hej, jama deki!